Halo teman-teman, kembali dengan kakak di Ondel-Ondel Jago TikTok. Nah teman-teman, kali ini kakak ingin mencari mainan lagi nih teman-teman. Kakak kali ini mencari mainannya di kandang ayam teman-teman. Kira-kira di mana ya teman-teman ya? Wow, di sini banyak kandang-kandang ayam yang sudah rusak teman-teman. Wow, kira-kira di mana ya teman-teman ya? Kita cari di sini. Wah, ternyata di sini banyak kegenteng yang batu-batuan teman-teman. Wow, di mana kira-kira teman-teman ya? Wow, teman-teman, di sini ada 3 buah ember teman-teman. Ada warna pink, hijau, dan biru. Kira-kira di dalamnya apa ya teman-teman ya? Ya teman-teman, bantu kakak ya untuk buka satu persatu. Nah, kita 1, 2, 3. Wow, teman-teman, ternyata ada mobil kayu warna merah dan warna biru teman-teman. Wow, seru sekali ya, mantul. Nah, sekarang kita buka warna hijau teman-teman. Kira-kira apa di dalam teman-teman? 1, 2, 3. Wow, ternyata ada telur bebek teman-teman. Ada 4. Wow, mantul. Nah, teman-teman, ada satu lagi nih belum kita buka. Kita 1, 2, 3. Wow, ternyata ada bebek teman-teman. Wow, dia meluncur teman-teman ya. Wow, ternyata 2 bebek naik sepeda teman-teman. Wah, mantul. Kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, kandang ayamnya sudah hancur teman-teman. Wow teman-teman, apa teman-teman? Wah, ternyata ada keranjang berisi popit teman-teman. Wow, popitnya banyak sekali teman-teman. Ada popit bola, ada popit unicorn, ada popit apa ini? Bebek, ada popit kupu-kupu, ada popit ayam, dan ada lope teman-teman. Ya teman-teman, kita masukin lagi keranjangnya teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman, mantul. Kita beresin lagi teman-teman sini teman-teman. Wah, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Kita cari di sini teman-teman. Wow, mana ya? Wow, ada ondel-ondel tanpa kepala teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman kepalanya teman-teman? Wow, kita bantu cari teman-teman ya. Kepalanya di mana teman-teman? Wow, kita tarik lagi. Kira-kira di mana kepala tersebut di ondel-ondelnya? Wow, di sini banyak mainan teman-teman. Wow, apa itu? Wah, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wah, kira-kira dalamnya ada apa teman-teman? Kita buka teman-teman. Itu 1, 2, 3. Wow, ternyata ada kepala ondel-ondel teman-teman. Wow. Nah, kita satuin teman-teman ya. Jadi kepala ondel teman-teman. Kita satuin dan kita bantu pasang lagi teman-teman. Wow. Jadi ternyata ini teman-teman. Wow. Wah, ternyata ondel-ondelnya sudah ketemu kepala teman-teman. Mantul. Wah, yuk kita bantu lagi, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana ya? Wow, anak ayam sudah rusak teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, ondel-ondel pocong sedang ngumpet di kandang ayam teman-teman. Wow, kita beresin teman-teman. Wow, kita taruh situ teman-teman. Kita cari lagi teman-teman, gimana ya? Wow, ada kandang ayam teman-teman yang sudah rusak. Kira-kira apa di dalam teman-teman? Kita buka itu teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, ada Upin dan Ipin di dalamnya teman-teman. Wow, kita amanin dulu teman-teman. Mantul. Kita beresin lagi teman-teman. Wow, ternyata banyak sekali teman-teman. Kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Kita cari lagi. Wow, ada apa teman-teman? Wow, ada 3 anak ayam teman-teman. Wow, ayamnya masih seger-seger. Kita ambil lagi teman-teman. Kita bantu, kita terusin teman-teman. Wah, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wah, ternyata kebunnya luas juga teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wah, ternyata ada kura-kura dan buaya teman-teman. Wah, buayanya lucu sekali dan buaya. Wah, mantul. Kita beresin teman-teman. Dari sini, wah, ternyata kakak sudah menemukan banyak mainan teman-teman. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.